Kali kita di kegiatan Rambu Solo almarhum Paulus P. Pengadongan. Acara selanjutnya adalah mengerimba. Tapi kita mendirikan batu simbunga dulu, pemirsa. Besar ini batu, pemirsa. Tina lolin dari atas. Nggak vale per imitare, parecchie. Fratello, cosa fratello, la chitarra quindi? No te betul la maju, belok ke sini. La maju. Teba. Lagi. Oh, meno. Meno mete. Oke. Di sini mira kok. Skupang dia. Oh. Coba nale baru mulai. Yo, dole. Sini, Pak. Sini pada aku tuh. Mana ini? Langsung kita taruh ini. Agak jalan kayak kamu bikin lalu kita tuh ini sih Kayak doang. Yang itu kemajuan zaman pira saja. Kemajuan mau turun nih. Tekin besi kubang teh. Nyala ganti loader, pemirsa. Dibantu dengan kemajuan teknologi zaman sekarang. Bisa kenal lagi deh.
lagam kia. Oke, sudah selesai tanam batu semua. 지구 방면에 되겠나? 그만아. 네, 너 그거 같은 거 아니야? 세판에 그렇게 하는 거 Oke, kita lanjut untuk mengerimba hari ini. Kita mengerimba pemirsa. Sudah Baleki pada lamban siman ki sorong kaboro lante lubak bamani kina rantai balua sekian. pondok tolek kuat tabe Mau kutandai lagoto sitaranak kabupaten Tata Toraja gatomang kadi pilih langsa ditondok buah mantasa siman lako turun nada pakapakana tabe lako polo barak nalek pakaindi na siman lako indok tumalu makalima ananin to tarong bulawan na akabini kandaurena ide gayang mang di patur-tur teman mak daw palang kami kina di paro retole aga daw sondo mo bulawan na mati ada pemirsa. Wih, mati. Nakadang. bagian atau tama tuka atau tama solo terjumpa aba tahu matampo tahu kalau di bulan debit puluh na salu tutimba lo mati paritik namanya ngalambil kaya talimba ngalateran tekanu atau tiladung tama tetandung sia-sia pasti para apa ya soal nasab tasita tanpa gabairi aku bedan patilan tambah tutur aku tunan nang patiriong lito dibantu daw tenak kalawong ide te palang kamani kina ide te sondo mo bulawan na laku nanti ia dadinna ide lalong laku dete ia tampara pakna ide makdika kumu ayah tanah tambuk buah indo tomen nadian atau natele kala pamatasak ni daru kukumbongna di papore tanpa dapat tambukan na indo tomen nadian na di pasundun patarisan na ilan pak bak dengan na dodo kukumbongna pada narandu kia di pangidena tutuannya di mamuan elok bulawannya pangidena narara ia elo rana pada to ditampa to apa pada to dikombong sumanggoro kasalle yang ditatukan na lobo yang dibandian kasalle na sende kundai tama di landolalan ini tene pa apa elian analipong yung palaran apa dia lari pengadi di sebuah bobotang goringan aparan kayu-kayu nani salusundun niya pa apa elian kumadagan apa to sandarakana natako pa papantan tarungan na di paupu lang alolong na di pasundun pasarangkasa sa ketendaunan na kaya na ini pala ya pa ulanan na tenalang adete ya pa tahunan na Dilan dolalan ini atau apa kiana kena ilang tondok papelan dilang kapal tangan dia atau mangapi ina ada di bawah dia balaran apa natasik dia dia orang kian tuyo kau di panguriasan dia lantangan abong di pasumadi dengan dia lantarongko nama sian di jadian di pole India anak kamuan di timur sana di deni anak di patondo londokna di alamnya bataran dua di sasairan borabona di patama kurikal lang dalam busa bulan dia sokak kabong ngarara dia bagian de kaisungan todolo nama ikan na daw palang kararana di tangan dia tahun ini di lamun dia sang barana ngaku tangan londong dia tama pakian na kanala ko dede dia tangan di tandok bulawan na repotin kian kala ya to mga pina
Lako todolo kamadikan na daw palang karara na kumomba mo na pasangay dola na pasangay di anak muane. Umba mo na pagantian na pila na po gantian hindi anak lipatondo londok na. Pamemalian ni nebeti yang di atas na semua tudun maleso ya todolong madikan na daw palang karara na kumua. Tonaria ya takya suruh to di tangan dia la dosa raka. Naganda palo na dina na sundon pakulang katirusanan na nikai daw tangan na sundong na di paleso sa mayan na daw tongkonan. Ito na lang din oleh pabulanan na ito na lete niya patawanan na. Niladawalan ni niya raramakambal. Ilang tondong papayla din ang kapatawanan ni mumutang si Diadera. Ada limbo di umalaran apa natasik di orang tian tuyo. Kumua dalam di botan dan luna ladi kai daw tangan na sondong ladi paleso sa mayan na daw tongkonan. Umamora pasangay do lana pasangay dia nak umuan yang umamora pagantian ambe. Lana pagantian ni dia nak dipatondo londok na. Mebalin dia Indo tamen dadian na sumuma tudun Malaysia ambe to kumomong na kumua ladi sangay ya pawa. Kesondan ya pasangay do la kumata di kalian lagi ganti pagantian ambe la kotondo to matanga. Di pala mo mumunga kami di tarutung taruna na Indo tamen dadian na. Di pala mo mumunga kami di lisu pala ambe to kumomong na. Lungo niya na ili angin kasalan niya na simpo na rinding mailo tak para pana. Sudun niya patarisan makaraing na. Mati. Keselantek ni pemirsa. Kalau dia pawa na iri angin kasalan niya na simpo na rinding mailo ya tak para pana. Sudun niya patarisan makaraing na. Langan alo langan bulan langan tahu lobo ti kara-kara. Kasal niya na tarana kapuang lobo iya na. Loluan pasakyan atau tumam para rata. Bilan na to nariya ya alupeng kalusuran to nasalaran niya sangka peng kadiyongan. Anak kisonda pasangay do laku batang di kalena giganti paganti nabi laku tondo tumatang na. Na disanga Petrus pawang pangadongan. Kasalnya nido ka iya Petrus pawang pangadongan. Nataranang pasakyan na puwang nasalaran niya rapak-rapak ka na to tumam para rata lobo ti kara-kara. Melaw niya tamarante kalua turun niya tamatamuan di paminting tanah saririnda. Uti otoding niya pula si polongan ni kumpi mantamabila lalu kolwerara ide padang di tado. Di sana Ludia pakidi. Mabur kerana di pula ia Petrus pawang. Lalu Ludia pakidi kumulang porong na alu narampanan kapal pakuliah na ia sangka masisituka. Apa ni malian ini mangan nasangka dan kailing ya tololo lentenan panikuan kumua. No kala ditimpa malasu ada rampanan kapal pasak di pamandak buntu rengena. Tumpuro komando nene nakala apa tongkonan tololo lalu dia pakidi. Umpat yang kak ni boleh ia watu lentegena. Petrus pawang pangadongan. Lamai tongkonan kabiri lan padang di beraga. Saya tumpu mataerang lalu dia pakidi. Ungkala apa tampang pelalana. Ide padang di takdo. Libong ni boleh jom malaran apa tasik ini dia orang tian tuyu. Nama aku dukiran atau pada dia nak itu tanda tikunda kumua. Sanda si rapi mempenia sola dua si porong harapan kapa. Si pantang kadang-kadang memponi pakuliaran bahasa situ ka. Di dua barang yang bulan tasak laku batang di kalena di tongka kinanya di lalai tangkarawan. Tambah sawa si warung ada tiba dia tu sandara katna. Bentar di pola ia parando di kampung tu dan nami di tak yang iyo jong malaran nampak tolong nangena. Toro parian ia lu kudaran panang kapa dia batang di kalena misung patarana. Sangka bahasa situ ka dia tondon tu batangna. Petrus pawang pangadongan si sola Ludia pakini. Umpet indani pola ia anak di tampagaya umpang intimo ne sundun karaganda. Anak dadi di saka. So edi. Ay bagi dua kali telah melihat Kesonda di arena. pasang itu lang kumatang di kalena ganti pa dan tenapi elang kotondon tu batangna. Di sangonia papa anak edi. Raji anggota di arena Palau. Apa ini papa anak edi? Iya to manuang amaten na to masindong karang apa inawan na. To manarang iya si kutana surat to pande ya si paningo petawa anaknya de karutasa ma Indoneata. Nalangan pule iyanan na puyanan anareke pule sugi na pusugi. Langan di pule alo langan pulan. Toro pasake anak kada tampagayang di omata di kalena. Umpe tindoy ni pule iya anak di tampagayang umpang intimo ne sundun karagana. Anda dadi di sanga peti. Kasar le biduka peti na ini angin lobo na simbo na rindi. Kasar le na tarana kapuang na lobo na rin.
loluan bisara to tumam pararata. Singa om singa. Umpet doyo ini juga simbolong mani kumpang ipilong kalau erara langan alo langan bulan langan tahun. Ada tadi di sana asli. Oh asli yang ketiga. Kasang ledu ka asli le nairi angin lobo nasiko dari di mailo tampara pakna. Sudut dia pantarisan makaranya. Bedua kena elon-elon. Bekon na tumbang tedo. Umpet doyo ini juga iya sih. Ada di tanpa gaya umpang ipinyo mo manisundun karaganna. Anda tadi di sana admin. Pasal ledu tak si tolong mani kilomo iya lo kolera tak la kotondong to matangna. Umpet idoyo ni anak di tanpa gaya umpang ipinyo ni mo manisundun karaganna. Anda tadi di sana Joni almarhum. Pemariatan menganak kata pagaya unisu pataranan tong sudah kianakan. Lapos siya papa ana edi. Nataranan di pasakya na po na salada rapang-rapang na to tumang pararata. Umpet idoyon ni anak kata pagaya upang hindi mo na sundong karagan na. At nagadi di sa aroni. Kasal lekale-kale lobo di karakara roni nataranan pasakya na po na salada rapang-rapang na to tumang pararata. VIP. Langan alo langan puna langan tahun. Umpet indoy bidu ka aso edi rampanan kapa. Umpang impidu ka iya bas situ ka. Dadi ni ada kena tampagayam. Nosong yang wane sundung garagana. Lakosong edi. Anda dadi di sana. Laso. Kesan demi pasang ido dengan tiba gantian ambil lako sa papa anedi. Di sakomia nenek na. Laso. Makamban dia taruh bulan na manimpa ia lolos maningkat naurena. Randung ni maampula kolakuan. Makamban mi pole ampula kolakuan na ditali ambula kumatalo matampu tepon pinamasa karkiulun na salus ang kolok naway. Toro Maria dio batang di kalena unisung patarana kala koton don to batang na. Lako ampula kolakuan na lako siya nenek na laso. Langa mi pole ia matua. Nadete mi pole ia banu karurungan. Ora dungdung kami sakit mareba mangpulu mapula ko batang di kalena tutundung kami ramu maapus kasang ala kotor don to batang na lago nenek na laso. Kama mo teko siguro mintu mati tanda tikuna. Tumampa batakan bongsu na kianakan ang kapalwara na leto kay kita. Ulang dolalan mi pole ia pedang pito tiang ulang kapatanan dia petang matulakang. Sudah dia nak datang pagayang mapondo sepuna tibalidan ni bong sudah kianakan maklempang kalilinda untuk abara ia pedang pito tiang tamatepo apa untuk kajinan deh petambah tulagang tamaleso karuan ada sama puluhan na bidang 32 lapos ya nenek nalaso apa tak sifat utana ia pedang pito tiang tak sifat tak kada-kada petambah tulagang lakotondo untuk batangna nah kami kumpang dia puang matuaro ko kapi dum pinunan na Tio ton lima agak tuan sunga umpil lalu tu di lamba atau makuayo ayo. Si sarak sapi yang inata kuribatang tidak dia bamba kolongna. Di pamama ni daw te tikutan ben na inde banua na digente iya to makula. Kumomong te ko si turu mintu bati tanda tikunda. Angga polo barana leto kay ti na mintu tanda tikunda jong walaran nampa. Ulan dolawan ni niya toron nada. Ulang kapataudan ni niya apa elian. Anda lipo mo yung malaran apa anda tasik idiyong orantian tuyo. Me kuta dalondong ni toronada ala ko anak ang tampagayang lako bong sunakianakan lako polo bara na leto kay ti na mintu utan dati kunna. Kumombara bayu sille na lami pasibayuan ni. Siya nene na laso o maadika. Kumbabira dodo sang kalamana. May bali ni anak na tampagayang sumumatundon maleso bong sunakianakan ang polo bara na leto kay ti na kumuha. Laledo kata marate kalu lalang kakalado na sangka larke kanda dan daliliat bila na bayu sille na inang dodo sangka lamana inang tempon di nenek na inang turan todolo na di palendo tamarate kalua di patiladung tamatandung kalodaran di gente mia batang raro masero pindah ni matanalo di landolalan ni pole tenong melo tanda di langkah pataran di karambo mak songgo bisa na di sorong tinggi ro kali supala na kumua mada kumataran nak sangka ala kutero mak bulan bintik kumak dan palelian Lako karang mak soko pemani kote sia titoro lentek tang latihan sokam butu.
Iya betul. Disuka-suka Randi. Napo sende-sende minenek na napolok doktor mindadian na kumagan na mo. Patirat talangmu. Sundu mo sampa asurunganmu. Demo kay utang mama Allah mina tagura bambulu natangna. Udah dia tewe rakka menduan sugi umpasi bayu sielle na paling di kamarate kalu patina di kamatandung kalonara langap palak kamanina daw sondo mabulawanna belanna bayu sielle na dodo sang kalamanna akan kita mapari kita no may saka pa ako tali-taliwan magusok mo teladaran alog yung masumbungan produk sangka ari pamuran pa kada-kada then di mani alog na rati kalu ako rin sumalangi pani mana sangka natandung kalonara kukamalini natapan aku bola kolong aku murid suka mata kali apa kusiria merapi kalau sorak kusi sama dan merasa tak tekan dia pada pasaknya aku malah mati tua malah lain atau pada pasaknya ini saling pakai solat ya mau tanam mau yo. Pra. Mulai bang dito. Iya, kamu mau seksit atau? Mana di pokada tanah nomor nak dokumentasi ni PTN. Lama pasilaga mertu tahu. Oke. Ya. MM News Toraja. Jauh pala ito tayo mo ganito. Ato ay Aku rombus kulit dulu. Alindo to tampo na. Weh, ya lu kena parah lu teh. Minuman tas Toraja. Mantap. Oke. Ada bidar, bidar kita mau. Oke. Lo kindir tidak masih Boleh bro, sebentar. Oke pemirsa, kita beri dulu menunggu Terong Silaga.